Alo, evo mene opet malo, di ste sastake, kako ste, jeste dobro, ako niste dobro, zašto niste dobro? Pa ja se vratila opet, svaki put kad snimam video kažem, ja se vratila, evo me opet. Znate šta je? Lito je. Sad ću vas staviti da sjedite, zapravo ovo će biti neki kao, ajmo reći vlog, ali kao više life update, da znate šta sam, di sam, ovo ono. Sad ću vas staviti dole tamo da stojite, da vam mogu ispričati, pa ćemo onda krenuti na video, već smo krenuli, ali ja sam preglupa da bi to skužila. E sada, izgleda malo kritično zato što već 2 dana sam izašla vanka, vratila se doma u 4 ujutro, tako da to je kritično. Neki live update-ovi što da nisam snimala, ovo lito je drugo lito da ja snimam. Se bavi novim poslom koji se bavi i to je onako Maja, stvarno ne mogu vam opisati koliko je to ono prečudno. Uz ove 2 godine što ja već snimam, shvatila sam jednu stvar da se ne valja forsirat. Izbacila sam videa koja nisam htjela, ne općenito ne govorim na YouTube, nego sad općenito na TikTok ili tako nešto. Izbacivala sam videa koja ja nisam bila zadovoljna, nego forsirano izbacujem. Kužit da ima neki konstantni kao izlazak videa i to nije bilo dobro. Mislim da ste i vi skužili, možda i niste, još bolje ako niste. I rekla sam da nema toga više, stvarno nisam se osjećala dobro, uvijek bi brisala te videe i nije mi bilo drago to raditi. Onaj posao koji radiš, voliš, a forsiraš ga, mislim nema smisla doslovno. Tako da sam rekla, ako trebam uzeti 5 dana pauze, uzet ću 5 dana pauze, pa će 5. dan biti super video. Ako me treba 30 dana, uzet ću 30 dana, nije bitno kada, ali hvala Bogu sam je došla motivacija, došlo puno tih stvari, tako da mi je sad bolje. Do sad mi se desilo toliko stvari, ne mogu pričati o pola toga, ali stvarno konstantno mi nešto se dešava. Nije mi dosadno, to je najbitnije. Ali to je to, eto, čisto da ja sad ne bude ovaj video da bude samo kako ja proljetam, kako mi u životu ono šta je bilo, to je to, uglavnom. Da ne kažete da lažem. Sad ću vam ja pokazat, ja vam stvarno obožavam uređivati snima videa, ali ja vam neke uvjete stvarno nemam za to. Jer realno ko si sad može priuštiti novu kameru, novi laptop, to je jedno 20.000 kuna. Svi mogu, brate, slatki, uzeti auto. Zanemarite kako je šporak ekran i to sve, ali ovo vam se upravo odvaja. Pogledajte vi cijeli ekran i doslovno moram ga ovako, a ovo je tako labavo. Vidite, samo što radim. Tako da, samo čekam kad će se odvojiti, evo. Ali sve u svemu, o tom potom, kako se kaže, neki nemaju ni ovo, pa budite zahvalni na svemu. Ako imaš volje za snimanje i to ne treba ti oprema, samo ti treba volja, to vam je moje iskustvo neko i moj savjet vama ako želite početi i mislite kao nema opremu, nemate ovo, uvijek se sad su ovo doslovno možeš snimati, možeš uređivati na njemu, možeš apsolutno sve, samo treba imati volje. Ako nema volje, izmislit će milijun razloga zašto ne želi snimati, to je to. Sada u danu vam se ništa ne dešava, ja uglavnom idem na plažu, idem sad s Marinom na plažu, nisam mu rekla da sam počela vlogat, pa ćemo snimiti njegovu reakciju. By the way, nemojte mi zamjeriti, soba mi izgleda ovako zato što došla mi je roba i samo da snimiti neki video pa sam slagala šta je, iz koje kutije, šta mora sad snimat, pa vam je to džinđe, binđe, jao brate. No šta, idem se odmoriti još malo pa za pola idemo na plažu, aj. Idemo se kupat, idemo se počkati. Ne mogu. Ovo je prvi put da smo ovdje, a da smo u šlapama. Iskreno, ovo sam ja. Imamo problem je zvan, nema mjesta. Hajde se nagrati. Am 3, 4 sa... Ja sam već odavno rekla da mi je nedjelja najgori dan. Ne! Ja, brate, au, šta je ovo, Marine? Au! Vruće je, rastopija se. Ma je. Iđemo! Došli smo na drugu lokaciju jer nemamo sreće u životu. Ja sam Marin i meni niko ne može ništa. Došli na Ibiza. Ništa? Nije ovo ni i od Ibize jebe. Aha! Imali smo malih tehničkih poteškoća. Ja sam danas rekla, doslovno ima na kameri sam snimila kako sam rekla da mrzim nedjelju. I sve nam se očajno dešavalo kad smo došli, kad smo krenuli na plažu. Ja sam uzela vodootpornu kameru šta je vodootporna i prošlo sam snimali s njom
Crkla je samo, ušla je voda unutra, ušla je voda u memorijsku, a sam je uspjela spasiti. Daj mi tu. Nema pojma kako je ušla, vjerojatno bacila sam je Marinu i samo jedan put je ušla voda. Nemojte se u svemu, bar imam ostatak toga, to je dobro. Evo došla sam doma, jako sam živčana zato što nije bilo onoga kukuruzmena, znaš ono tu sa onom trubom ko klaunovi šta ima, šta prolazi sa onom kutijom kukuruza. Ja sam ko dite obožavala i ako znate mene, ako pratite, znate da obožavam kukuruz. I ja sam, baš mi se jede kukuruz. Nije ga bilo, a nedjelja je i svaki put bude i sad ga ne bude i pretužna sam. A prije 2 dana sam išla s materom ujutro na plažu i lik ide, ja ga čujem, onako ono. Glavno, nije bitno. Ja ga čujem i on dođe do mene, tamo ću ja zvat, neki lik ga pita nešto i oni ošli na pivu. I nema sreće. Glavno, danas je bila lunica od dana, a sve u svemu zanimljiv je dan. Ja stvarno ne volim nedjelje. Danas je takav dan kakav je, preglupe. Uglavnom, nedjelje su općenito preglupe, ono. Samo bih htjela reći hvala što gledate, ovaj video je najkraći video, ja mislim. Možda i nije, ne vidit ću. Hvala, stvarno cijenim svaki put, ja ću vam to naglašavati do kraja mog života. Stvarno sam zahvalna na svaki komentar, like, share. Ma nije bitno šta, ako vi izdvojite par minuta svog života da mene debila gledate, to je stvarno cijeni, ne mogu vam to opisati, tako da hvala vam što ste tu. Ja ću sad lagano, bit će sad vlogova, bit će svega, bit će putovanja, tako da stay tuned. I do sljedećeg puta se viđamo, ostanete mi uvijek tako lijepi, dragi, slatki i šesni, a mi se vidimo. Bolje da nisam pevajka, hajde, upla!